салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Салому алайкум ака. Хоб, ин сараковкаи 10-6 метр 40 ба 106 метр, як дунаш 75 сомон. Баъд иҷа бо 50 ба 156 метр, ё як дунаш 6 метраш 150 сомон меса. Анаи бидувним ба 10 пачифир тахта пачифир 6 метр, як 6 метраш 50 сомон меса. 50 сомон як дунаш. Ва иҷа 40 ба 12 аста. Я дунаш 6 метраш 90 сомон, 95 сомон амхел фурӯш дад. Юшам амхел пачифира 20 дюймовка 10-6 метр 50 сомон ака. Ҳама ё 50 сом, 55 сом, 60 сом, 3-4 намуда. Ай 50 сом то 60 сомон ай. Ко исматра. О исматра талшиношуна, талшина гавни михра, хоб ба 10 аста. И я дунаш 55 сомон. Ани иҷа 27-28 талшина ширинаш 10 ме. 10 тоза буда, я дунаш 70 сом 68 сом. Я 6 метр. Хай юш уже ки дар кор нест 12-50 ка я дунаш 110 сом. Анаи сараковкаи 15-40 ба 156 метраш 120 сомон, 125 сомон. Бозор ҳам хел нархоа. Хай сараковкаи 18 ёро кам истифода мебаранд чиз, криша у чиза. Я дунаш 6 метр 150 сомон. Баъд ҳами талшинаи 5 аста ба 18. Я 6 метраш 160 сомон, 170 сомон. Ҳами хел нархоа. Иш 50 ка шай сараковкаш. Баъд тахтаи Миша гапу? 50 кам 18 шамиай. Хоб, и 30 кай 15 барои апаловка, шид, ами манналит, я 6 метр 90 сомон, 88 сомон. Баъд ами талшинаи 22 аста. 22 ба 140, 6 метр 75 сомон. Ҳар душон ширино як талшиношун фарқ мекунад. И 88 90 сомон, и 75 сомон, 76 сомон хел. Баъд инай 30 кай 12 6 метраш як дунаш 65 сомон. Я 6 метр 65 сомон, хали баъд и пачифрӯи арзона як дунаш 40 сомон, 38 сомон. Ани 30 кай 4 метр. 30 кай буди 4 метр, я 6 метр, и 4 метраш 55 сомон. Баъд талшинаи 22 шам аст, ё я 4 метраш 45 сом, 43 сом хел. Хай сараковкаи 15 я 6 метраш 125 сом гуфтем ки амуҷа. 6 метр сараковкаи 15. Хоб. 30 кай 10 4 метр, 3 ба 10 4 метр, я 4 метр шоб. Я 4 метр 43 сомон места. Я 4 метр. Анаи сараковкаи 12 4 метр, я 4 метр 70 сомон. Баъд ҷа 50 кай 15 4 метр. Яма размери 4 метр анҷа. 4 метр я донаш 105 сомон ай. Сара 50 ка. Хоб, ишам сараковкаи 12 70 сомон 4 метр, 40 ба 124 метр. Ай сараковкаи 15 4 метр. Я донаи 85 сомон. 4 метраш 85 сомон. Ишам ам даҳаки дюймовкаи бариш ниҳайники 25 аму талшина бариш ширинаш ниҳай я 4 метраи 35 сомон. 10 сом ав фарқ мекунад, 10 сом 8 сом 12 сом фарқ мекунад. Аям сараковкаи 15 4 метраи талшинаи кантар буруктара и 80 сом. 5 сом 6 сом ав фарқ мекунад, кантар талшинаш буруктара. У 4 буда и 37 38. Ва иҷа 50 кай 12 4 метра 5 ба 12 4 метр ирам аму 85 сомон. 80 сомон то 85 сомон фурӯшда. 4 метраш. Хоб, сим, ис симо ҳамашон кило. Симо килошон аму 13 сом 14 сомон. Симо ами визани 14 сомон, иёш 13 сомон. Сими 3, сими 2, сими апаловка банди, дастак банди. Ё 13 сомон, сими 6. Сими 6 килош 11 сомон, 10 сомон 11 сомон фурӯшда кило. Ҳамашон кило ам. Рафтем. Хоб, арматури размери 10 аста, я дунаш 6 метраш, я дунаш 27 сомон, 26 сомон фурӯшда, я дунаш арматури 10. Я дунаш чанд метр мебарад? 585, аму 6 метр, 585. Ана размери 12 аста, я дунаш
12 ду намудай 12 ами сози хуби пураш 33 сомон 34 сомон 12 нупураш 28 сомон аваям килошон камтар сабуктара ана 14 рам ду намудай 14 43 сима 43 45 сомон ва 14 38 сима 40 сомон ам ду намуду 14 аст арматури 14 гуфтен 14 ду намудай 14 38 сима 43 сима пураш аки 43 сомон килош вазминтарай ану пураш ана як дона 6 метрам 585 38 сим бар размери 16 аст 16 рам ами 45 сима 48 сима 50 сима се ду сенуда ами арматур ҳамашон ари килошон фарқ мекунад баъд ами сифатош ама арматури ам душанбе баъд аст бо арматури ки чугун дура мешкана вазбина мисол чугун дура мешкана ами сифати хубуш мисол қиматтар камтар ами хубош ами 45 сима онамо гуфтем ана бай 12 метр арматури 12 метр як дона размери 12 аш як донаш 12 метраш 70 сомон места як дона размери 14 аш 12 метраш хоб 90 сомон 88 сомон места размери 12 метрошон баъд арматури душанбе Ленский район нест бо. Аюда гавсош нест 18. 18 не аюш нест. Мурдаш не хабари. Тамом? Тамом арматур. Шифир душанбе не сомона я донаш 47 сомона. Я дона размерам як 15 ба як 75. Шифир исторам ҳам хел размерам ашуна хела я дона шифир исторам 48 сомон 50 сомон. Ҳамашон ҳам 47 48 сомон. Шифир бо аз шифир вална душанбе бахш вална аз шифиро ҳамашон 45 то 50 сомон нарх. Бозор. Ба российский аст 85 сом вална, Волгоград аст 75 сомон. Хай бадам хел бозор ҳар намудаш аст. Инам бародаро се намуд симент дорем сименти хуаксин 500 ленобод як лимчаш 48 сомон ана ё хути ами ваҳдат астай як дона 38 сомон марка надора ё худ марка надора бо амира маркаи хуаксин 400 ҳастай 47 сомон як сомон арзонтарай тамом симент чи ами се намуд симент озираштама дорум ба сименти моҳир астай 46 сомон урам бор мекунем мақсад метием ба бор кардан шай хуб моҳир 500 астай моҳир 500 400 400 46 500 47 Тамом? ҳамеша бурӯзда ҳамин нархҳо Манзилатон номератон ака? ҳамин шаҳри ваҳдат бозори станса мебел рақамҳои телефон 904 52 90 74 хай ягон хизмат боша хизмат дем ака ҳамин зан зане буд мефаҳмонем ҳам чӣ боша ака дар хизматем Раҳмати калом. даврозаи 3 ба 3 баландишам 3 баршам 3 нархш 4500 сомон дар дохили ваҳдат доставка установка дар дарунашам буд 2.5 ба 4 нархш 3000 сомон дар дохили ваҳдат ам доставка установка аз ваҳдат берум же установка шаба кала мегирем бо устора мегиранд меёрам иш хай аму размер ҳаму нарх иш 4 ба 3 нархш 5000 сомон ай хай дар дохили ваҳдат мебарем установкаш мекунем метием инаи худамон сохтагем нархш 7000 сомон ай бо арзон меша хайр 500 сом арзонш мекунем барои ки худмон сохтагем ҳамаш материалш ғавсай ана и 3 ба 4 ба 3 ай 4 ба 3 ана доставка установка дадиреш ин нархш и 3 ба 2.5 бариш 3 баландиш 2.5 ишам 3000 сомон ай нарх ҳамоай доставка установка дадиреш анаиш 5000 сомон и печ краскаи печка меган ам хела ана доставка установка дадиреш 5000 сомон 94 06 03 06 рақами телефон Раҳмати калом ака. салом Симентҳои ёқут 39 сом сифаташ назай сименти моҳир 46 сом сифаташ хубай сименти хуаксен 500 ана 50 сом ёвум ана сименти моҳир 548 сом ҳамаш сифатҳои назик Диспио. Чанд ба чанд? Диспио 7 ба 1.75 Талшинай? якм сорт талшинаш 1.6 1.8 ҳам сифаташ назай
як дунаш 520 сомон. Нами ҳамон дисплею. Ҳамин дисплей ҳамин размера якам соат истифода шавиш хеле аплика майда. Баъз мехариб 90 кило. Ина шифро. Шифрои душанбе вална сифати наз нав баровардагӣ як дунаш 50 сомон. Ана шифри ҳисор. Шифри хуб ҳисора якам сорташ ва ям 50 сомон. 49-50 ҳам хе. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархҳои ягончи дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. саломат.